Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, si kaman pa'y lang ti agluto. Nabanbanugak nga mina talaga. Ay nawaw, agpadata abakay. Kinapudno na, itay pa'y akayat kung tagilad. Nabanugak mo't nagbagbagkat ka nagmaneho. Sapay mabisina kun. Oray siya nga ron, mabisinak mo tayo. Agkakapsutak pa kiti na. Agorder ka lang arudan iti kanan talakay. Unan tani, awan mo't igastatang agluto. Agpadata mo tanabanog bakit? Ala, agorder kang arudan taning mabisina ko na talaga. Wait, anya tikayat mo ka na na ya, tayo ti orderan. Makaamukan lakay. Basta dya makabsug Adwam ti orderam, takanan ta aging gayon tun malam. Sige, mabit lang nga ron. Tamang kita bakit? Okat, kumusta ngay mo ti business yaw, Marilyn eh? Ay kit mayat amare. All goods. Ay nawaw, sana all amare. Kanayon nakadumaga si Jepwestom. Kanayon kamot nga awan. Wan takanayon kami mat arumwar ka nila kay kumare. Ado nga dagiti orders nga idil-deliver me. Sabali talaga no big time ka na niya, mare. Kanayon kan abisi. Ay naku namon, Mari Presi. Ay, jak pa'y nga rudan masangot ti agluto, aglabakan, aglinis si Jabalay. Ay kat, mangala kayong aminan iti babaunan nyo. Iti kasta, ada mga ramid kadagita, mare. Ay, wunan niya. Apay ajak na panunot dayta. Nasaysaya at matlaang no ada babaunan nyo. Iti kasta, di kan agparikot kadagiti matrabaho iti unag ti balayo. Nang runakit, kasta makumikom kayo iti negosyo yo. Husto ka, mare. Kasaritak tuman nga agpaiso ni Paul, may papan iti dayta abana. Bakit? Awan samatin pagbado karumwar. Nausar ko amin na yun. Ay, agpada ta alakay. Naurnungan nga agpaiso ti malabaan. Awanan isuot ta. Ay kataglaba ka pa'y abakit. Sa tantumanan agi-deliver intong bigat. Ay, saan? Sayang ba't ti maganan siya ta itangal daw lakay? Kanya nga tano, mga latalaangan iti babaunan. Iti kasta, adamat lang mga sikaso dito'y balay. Mabalin mo't bakit? Iso na lang ta, isupay man ang asuswil doon ta. Ay, sana balin alakay. Tinapatag, ada mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Tani, talaga adjakon masango ti aglabakan aglinis. Wan mat kidiya, malag-anan tang agpaiso no adda babaw na yun. Agpabiro kaktuman ka ni Mari Presi. Total, isumat tinang isuggest ang mga lata iti babaunan. Ay kituwa na. Ibagamtukan ko na, tadyain nagagat, tibiro ka na. Wala kay. Maala, isaganang marudan dagiti malabaan. Tamapan mo pa'y lang ipalaundry kabayatan ngawan pa'y babaunan ta. Ay nawaw. Sakti mo pa nagpalundre. Kadwa na. Eh. Asino nga'y kumatibaon mo? Tsak? Ay kwa, saan bakit? Isumot lati ko nak. Sakti mo pa nagpalundre. Ala, agawaam nga road, tani. Ag-deliver ta pa inton madamdama. Nalagaan mo ti trabahom dito'y balay, manang biron. Agluto, aglabakan, aglinis. Saan ka mat amarigatan nga aglaba, ta automatic mat ti washing machine? Ayun, madam. Awan parikot iti dayta. Nairwa makaon kadag iti trabaho iti unag ti balay.
Kabaulak amin dagit ang aramidon. Di kay madanagan, tamok tar aramidak, madam. Nasaya at mat nga rod manang. Talaga nga minadya akong masangot yag tagibalay. Kaputa adumot ti oras ko iti negosyo me. Ay, wala, madam. No adda nga min negosyo yaw, masapol nga ikanyo iti oras. Iti kasta, saan kayo amalugay? Ha? Ay, kwa, lipatin yun ti imbagak, madam. Sorry. Sa naggayam arumbeng amakibiyang kadagita abanag. Ay isa dino ngay gayam ti pagturugak, madam. Ti kayat ko akit adda ko mabukod ko asilid. Di ka madanagan, talaga nga adda bukod mo asilid, manang biron. Mala, umay ka tayo surok kan katag balin asilid mo. Ay nawaw. Sige, madam. Tapno makainanaak man mo't be. Medyo nabanuga nga min kahit iti biyahay. Amuyo magtanaga po ak pa ijay probinsya. Apa nga? Naggalgal kayo mo itong banang berot? Nay, da kayo magayam, Sir Paul. Apa nga galgal kayo ko na? Usarin nyo ang amin ti washing machine. Iti kasta, saan kayo amarigatan ng aglaba? Ay, kwa, saanan, sir? May mayat matlaang no igalgal ko. Iti kasta, maikat anasaya at tirugay. Wala nga nagado ti laban nyo. At dapat ulis kan bedsheet. Saan mo't kat anarugit unay dagiti murang me? Mabayagan kayo dita, no saan nyo nga usarin ti washing machine? Di kay madanagan, sir. Kabailak da ito'y. Ala. Da kayo ti makamo, mana. Ngam mabanog kayo, usarin nyo lahat ng ti washing machine. Nabibitag laba, ta-automatic ti washing machine, mana. Umay kayo, ta isurok no kasano ti kastayo. Ay, saanan, sir? Amok day tanga operator. Kabailak da ito'y kunakmal, sir. No problem. Don't worry. I can manage. Hello, manang biron. Hello, madam. Nakaawag kayo, mag. Apay kaday? Mangluto ka man iti bananak yung. Imbagla meriendaan minton sumangpet kami. Ay, wala, madam. Anya oras ay ati panagawid yaw. Tapno amok atansyaen ti oras ti panaglutaw. Iluto mitan manang, on the way kami. Sige nga raw, madam. Sige manang, bye. Bye. Imbagla ang tadda ni manang biron. Santan apanunutan no kasano ti agluto, aglaba, ken aglinis si Jabalay. Huwag nga rod bakay. Dakil mo't akatulungan ta ni manang bero. At da naluto amakan no agawid ta. Una, makaina natamatan adagos, kalpasan ti panag-deliver ta. Santan a problema ang ti agluto no sumangpet ta. Wana, malaksid nga da aglaba ka naglinis, mabantayan na pa iti balay, kabayatan ti kaawan ta. Apag husto ti isasangpet yo, madam. Kalkalpas ko lang nga inluto ti imbiling yo abananak yaw. Sambutin nyo ti pudot na, ta iso ti kaim-imasan na. Nagtimpla akmatan iti juice yaw, madam. Ay na, agyaman ak unay manang biron. Sige, isaganam nga ruden tani, mabisina kon. Madam. Adtuyan ti bananak yaw, madam. Ay nawaw, nagadumot tanday ta bananak yung manang. Kayat mo asawan, inlutom amin, jay saba? Ay, wala, madam. Imbananak yung amin ti do asapad asaba. Ay na, nagadun ngay. Asino ngay timangan kadagita? Nagado, sayang matno saan ama ibos. Di yung mga min imbaga basit lang ti ilutok, madam. Kunak ano ilutok amin ti do asapad asaba nga adda iti fruit basket. Ay nawaw. Amumat adat-da tayo laang dito'y balay, manang. Amumat atalo tayo laang. Maibos tayo nga rod itadayta. Nakaad-ado abananak yo. Bakay, ipalagip mo tumang kini manang veron, lagiti bado ang nakaupuri jarwar. Nalipatan ng samot eh. Anya abado lakay? Ay katagiti bado ta.
Manungal daw na nakaupari dyan. Ang mga numadadahil nga pwede kinabayagnan ang nakaupari ti sabong gandalaw. Ibagam, palpasin nan alabaan. Tanay, naurnong maning timurang ta. Kasta ay, jakmat nakita ti bagbagam abado lakay. Ay unay kan. At day ti paglablabaan iti malikudan ti balay. Ingka kitaan agam Tapno ammom ti bagbagam. Sige, mapankunto kita ninton madamdama lakay. Ingka kitaan ta mga numalipatan tumanang. Naangot paikit din lagi ti basuray jay. Ibagam to, talinisan ni Manang Verong. Ne, ada kayo matgayam tata. Imbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay. Wen anak daw. Awang ngaming kukuak ija balay. Iso na panunot ko timbalatew. No amoyo asaan kami ang makaumay ija balay yo. Da kayon ti umay dito'y balay, tatang. Wen, amok ba't makumikom kayo itinegosyo yaw? Ay, ni Manang Biron, sa dino ti ayan na? Hindi ka di babaunin yaw? Kay luladanon ko mga buy-buya iti TV, itay bigat. Mayat ti iladan na iti sufay ya sa alas. Anya? Jak amo no sa dinon tinapalan na. Kila at nagpukaw itay dinamag ko nunalpas nan dagiti trabaho na. Anya? Paliiwan nyo anay yung pagtibabaunan yaw. Adan sa mo isadsadod na anak ko. Ha? Sinirip ko itay iti silid na. Kit nakita ka nakawarwara. Nagadupay ti saan anak ko pinalinaban. Bado yun sa mo dagiday. At pinakita ka nakaupar abado ijalikaw. Naangutan. Madlaw anabayagan dahi dyan nakaupar. Ay, nawaw. Nangala kayo iti babaunan. Di nan sa mo aramidin ti trabaho na. Uray kasta busy kayo iti negosyo yo anak ko. Kanulat kamat, iti uray basila nga oras, ti balayaw. I-check yung magtaglawlaw, san apuro negosyo, tas asikaswin niyaw. Ne, apay, anong tilong gani sa Manang Verong? Naburburo mo tayo. Wanyag pa'y sumanang. Kaslasan mo tan along gani sa tinamayam. Nagbalin mo na giniling. Ay kuha, sir. Madam, inukisak nga men, iso akasta. Inikat ko ti okis na. Ay, nawaw. Anya? Iso umatikas kasta, may, sir. Madam, talaga nga ikikatan mi ti okis na. Narugit ka nung amin dayjay. Kasano ang narugit? Kat no isuti ayan ti imas na. Ha? Mala, bayamon lakay. Mangantakit din. Inton maminsan, Manang Biron, di mon ton ikikatan ti ukis na, wan. Nalinis day jay, iso ti maysa nga ayan ti imas, ti longganisa. Ayun, madam. Ay, sige, pasensya kayon Ti amok akit saan nyo akayat ti ukis na. Iso nga inikat kaw. Sana balay, ma'am. Saanan maulit pa'y. Jakton ikatan ti ukis na. Umay kayo mga nan, madam! Sir! Naidasar kun ti pamigatan niyaw! Wan Manang, umayan. Malaag tugaw kayon, madam. Ang itimplaan kayo kadi iti kapiyaw. Wan man Manang, agyamanak. Ato iti platong bakit? Ay. Agyamanak lakay. Adto yun ti kapay, madam. Agyamanak Manang. Sobra matipait kan samit na. Kat no basit laang mating kabel ko akapi kan asukar, madam. Ne. Apay nga at damo plastik to inlutom a hotdog Manang Verong. Apay, di mo inikati plastik a balkot na. Ay nawaw. Ay kwa, jakon inikat Tamangan no ibagayo manon nga apay nga inukisak, sir, madam. Ay unay kan Manang Verong. Apay, di mo laamon nga agdumatilong ganisa kin hotdog. Jay longganisa, talaga asan ang maikatiwis na. Ngamday ito hotdog, rumbang laeng nga ukisan. Ngamin, plastik ti ukis na. Ay kwa, pasensya kayon, sir. Oho,
Imposible. Ano di mo amay ka ti plastic ti hotdog, manang? Ay ipasensya kayon, sir. Ala, bayamon lakay. Manang Biron, agsarita takalpasan ti panangan tayo. Ala, sumango kan, tagigiddan tayo amangan. Kumusta nga iti inrekomendak ababao ninyo, Maray? Ay, jak ammo ti ibagak, Mare. Ne, anya ti kahit mo asawan, Marilyn eh. Ay, jak ammo no narigat lang ang makagets, gapo ta bumaketan. Uno talaga nga agin lalaing lang. Ha? Agasam man, makadomingo nga inyo per na dagiti badumi. Isu aday jay, imangutan, nadadaal sapay kit din Narukupan, gapo iti nabayag apan na kayo per na iti sabon ken danom. Anya? Adapay may sangay naramid na. Pinaglutok iti bananak yung. Amom ka di, inluto na amin dya dwasapad asaba. Kat da kami matlang nga talo ti mangan. Ay nawaw. Saan lang nga day tamare? Inukisan na pa'y tilongganisa. Anya? Inukisan na tilongganisa ko na, Maray. Wen, Mare. Di kat imbagak nga inton maminsan, di nan ukisan. Ngamin, iso ti ayan ti imas tilongganisa. Okat? Kabigatan, pinaglutok iti hotdog a pamigatan mi. Ay na, mahay bladak, Mare. Amom ka di, adinan inukisan ti hotdog ka imprito na. Ay na, jak ammo no di na ammo, no sadot na lang ang mangikat. Anya? Kahit mo asawan, inluto na ti hotdog nga da plastic na? Wen, Mare, imbag ko namata nalapdak ti unget ko. Ay naglukon? Apay nga, akas di tinaramid na. Ay, jak man ammo, Mare. Imbis ang mabawasan ti panunutak tadan babaunan mi. Saan mo? Tanakarkaro mo ta maistresa. Bakit? Kita man ti kabarbaro polo shirt ko. Kita. Ay, nawaw. Apay ngay. Nagbalin matan abrown ti puro apulo shirt mo lakay. Kasano ngamin? Kat pinaglalaok mo ni manang beron nagitili na baan na. Di na mo't pinagsisina ti puraw kendi kolor. San lang nga ita? Inyo per na pa'y itinabayag. Iso akas tuyan tinagbalinan ti badok. Sapay nagngina da iton. Sayang. Ay na. Unay lakit din ni manang beron. Ay. May bladak san bakit? Kasano rita nga? Di na mo't saysayaan ti trabaho na. Nagbuntog pa yung agunggunay. Sayang lang ti may pasweldo kin kuanan no kasta. Lakay. Pasaysaya sa lang no papanawa mo ni manang beron. Mangbirok talangan iti sa bali a babaunan ta. Di naman amo atong palan dagiti maibiling kin kuana. Narigat mo abas taungtan gaputa adayo abakbakit. Ibagadan tupay kid din abastos da tao no aramidon ti kasta. Ay na, Mare. Mabainak amang papanaw ka ni manang biro ni Jebalay. Sikala ko man ti makamo ang makisarita ken kuana. Ne, apay ngay apapanawan yun, Mare. Kasano, kat puro palpak mo ti trabaho na. Agungungot ti asawak, Mare. Siyak ti apaan na, gapu kadagi ti palpak at trabaho ni manang Beron. Ay nawaw. Tangay sikat ti nangirekomenda ken kuana. Pangaasim man, ta si kamat lang ti makisarita ken kuana. Ibagam tamabalin ng ti pumanaw ijabalay. Mala, di kagdanag takasaritak ni manang Veron, Mare. Agyaman na Mare. Apay, anya ngamin ayat ti inararamid mo manang Veron. Apay ngay adi mo sinaysaya at ti trabaho kada Marilene. Nasaya at mo ti panagtrabaho ti panagkunak presay. Isu na laang tatalaga siguro adinak kayat di asawa ni Madam Lenay. Ha? Wun, nadlaw ko akanayon anapudot ti ulo na kanyak kag. Manang Veron, saan apumudot ti ulo na kinka no amom der aramidam? Ha? Amok ni Pari Paul ka ni Marilene. Saan da nga agungot no awan makagapo? Ay, kwa. Kasano itan? Kapilitan apumanaw kan ditoy. Ngamen, saan da kan akayat? Agsukat da kanon iti babaunan. Anya, naiapay ngay.
Sapay awanan amok apapanak, presay. Basol mo matlang, amanang. No sinaysaya at mo kumati nagtrabaho kadakwada, di saan da ka kumamot apapanawon ditoy? Ha? Puro mat ngamin palpak ti trabaho. No adda kumasaan mo nga ammo, damagampay nga umuna no kasano ti pamayam. Saan kat akasla kasigsiguro? Kasla tay ammom amin, ngam saan mo matgayam nga ammo? Ay ikwa, pasensya ka na, presay. Mabaina mo ngamin nga agdamag no kwa. Angum ikarek, saanan ang maulit, promise. Awanan amanang, nalpasan ti saritaan mi ka ni Mariline. Kinapudno na, inted nan ti sweldom iti lasod ti makabulan apa nagtrabahom kadakwada. Anya, ay kat kasanuak pay itan ngay prisi balasang kaw. Awan at talaga ti amok apapanak. Pangaasim ka di ata kasaritam ni Madam Linay. Ibagam kenkwa na nga agbalbaliw akaun, please. Ay na, pasensya kan manang Veron, ngem talagang awanan maaramidak. Anusam langan ti agberok iti sabali amastrakam. Kat no addan tuman mangawat mananken ka, sapay kumata di munton aramidan ti kas iti inaramid mo dito'y balay da Mariline. Aggagat kan agdamag kan tupay, sakbay ti panagtrabaho. No adda ti di mo ammo, agdamag ka. Di ka agin lalaing, tapno di ka maawanan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.